E tusa mea tonu na tutupo lo tusia tusia mamona. O stasi molmau ya Iesu Keriso. O le taimi, o toi ai maha. Alema aioi. Aoi mauti noa le nei mea. Wei ai stato fuafuanga. Ua mātou au maoe. Alema. Tula e mai. Ai se au e sauaina e le Ekalesia a le Atua. Ua whaafafonga le ali i tatalo o na tangata. Ma tatalo a Alema lo tama. Ua ia tatalo ma le whaatuatua tele mo oe. Ia au maia lo malosi i le malamalama o le mea moni. O le pongai lea ua usawai. E whaatali tolu oe e tali mai tatalo a ana au auna. E tusa malola tō whaatuatua. Alema. Alu i lo wala. Ia aua le e te sa ili e whaaleanga le Ekalesia. E tusa pe e te malie e tutuliesea lo tangata. Alema. Pangulunga. Olana me utupu. Sa faaali mai se angeru le atua ia i mātou. Na i haru ifo e pei wa i tonu o se puhao. Ma fetalai mai pei o le leo se faitili na mafua i nga lulu le lele. Na ia tau mai e tau whilinga luenga le whawhanonga le nu. Ai le ila fo e se i mātou. Oe au mais. E tauan la tau iloa le mea wa whai leli i molo atalii a mona. Ma le mea wa ia whai a mo utou. Ia mai. Le Alii, o matau pocho e tatalo atu ia te oe, ia tatala le ngutu le atalii o Alema. Ia tautala o ia, ma ia malolosi o na lima, ma ona vai. Ia Poloaiina mata le nu, e vaai ma iloa le anga le lei, ma le mamalu o le Atua. Ue mana atua e te loa I leo tangata le nei e aioi. e te iloa fo ia. O fo vale lo tua. Nei Poloaiina, e tau tino le fai e se tele fatua o Mosaea. Se tasi awai le Ekalesia a le Atua. O Mosaea o tama, Ekalesia me o ia te o Ekalesia me o ia te o. E ai le tasi a fio mai, o Iesu Keriso, le alo le Atua, e tongi ola mo ang sala lalanga.
Iesu e le alo le tua. Ie alofa mai e te au. O se o ie le au ona. Ma o se o mia whatamilo e whiriwhiri tumu mau o le whawawau le oti. Alema. Awa e te ofo e te tau ona toi whanauina e whanau uma tangata i oe o tāne mawhawhine o atu no uma i Poloaiina na ngana ese manu. I oe whanauina i le Atua ma suia mai no latou tūlanga whaare tino ma le paua. E se tūlanga o le ami o tonu, o tongi o la ina i le Atua, ma vea ma ona atalii ma whine, ma vea aioi latou ma tangata fōu.